Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Nyautrep Youth Development Council East Khasi Hills lingba u President uba Francis Sotun kapen pau ya kajing songkya ka bajur halor kajing penon kam bakla ya ki Dukan ki badon Muda Shopping Complex Police Bazaar Shillong. Ha kajing le jurep ka ba RCN Arwat jong kaseng uba Francis Sotun uloong bagat kum ki kot kisla ki balayo lingba ka RTI ka Meghalaya Urban Development Authority ha ka santrik ubnai no pra arhajar lai kalapan mi ya ka advertisement ka bakhot ya ki samla klem jam ban apply ban yo shong Dukan ha ka te ka complex. Hak te jing pen benala ke dosai bagi application day ban long kat kum ka form ka balabu bat ban yo ik jing menjur na MLA ka than. Na kini ki kot kisla la shem babun na ki bayo ikite ki Dukan ki de ki khasi. Henry ha kapor bale ya ka jing talasi ka baningkong uba Francis uloong ba habaskan ya ki QR code ki badon ha ki Dukan la shem ba ki jing edi thit ka dei bet ha ka account jong ki dekhar ki ba ap Dukan hang tu hi. Henry ha ka jing jurep ka ba ar la shem ba kini ki Dukan kim shem la penon kam shu ya ki scanner ki jongki Henry ki ong baki penon kam betang da ka bashu ai ka pisa hakti ka e ka bapen sngolingo ya kinong yalam jong ka seng kalong ba mentahi wat kinong de kwairu kila penon kam da ki QR code bat scanner ban ya di thit te ka e ka bapen long ya kini ki dikhar ba on penon kam shu ya ki QR code la ni scanner bat kimi bon ki jingkli kaseng ka ngets kem ba ka sorkar kan shimkhya ek ni ka kam bat shen kaseng kan sa IT ki kerteng ki ba yo ek bha bat ye ki trai nong di ki badon hamadan bat ban let dawa nagatnat muda baka dei ban le ya ka jing Tohkit bat le da ka bating e ha ka ba ye dei bat ka jing Lehtuh ha ki kam ai wa ya ki Dukan hamuda कहा में क्या नहीं नहीं कहा में क्या क्या बोला अभी अभी जो बोला वो बोलो अभी अभी क्या बोला वो मेरा जो देखा है लेवल लाइसेंस का तो बोलता है एक दिन या 2 दिन पहले डेट खत्म हो गया तो बोलता है अभी 200 दे दो हम लोग को आपका लेवल लाइसेंस बना देगा तो हम साथ साथ 200 दिया हमको फेस ले लिया डॉक्यूमेंट भी आधार कार्ड भी सब ले लिया बोला है हम आपका मोबाइल में हम ये कब कब 11 मंथ का 14 तारीख 11 कौन सा वो तो लास्ट ईयर हो गया पिछला साल नहीं वही अभी जून चल रहा है ना हाँ मई में और पुराना वाला कौन सा जगह में वो रतासरा ना वो क्या उसका पहले और क्या उसके उसमें उसका नाम उक्यान Ini nak kalian kat Hydc ni wan saya man belum verify kini ki Dukan ni betul ko muda. Ya anda ni ladap verify kini ki Dukan ni lapa ki ba bun baki penukam dan ka cash transaction. Kabal lengok kalong ba tu dan ka i salendat. Nomor ba balai watang i Dukan kuai ba syong baru ibu da kata ka scanner. Naman long ka easy transaction. Dari kini ki showroom badon ni jorong wat ni wan ko muda. Yang makile tang ka cash. Dah tu dan ka i mo salendat. Itu ya muda, bah kadai verify kini baru, bah balai bakil le kita. Nak kalian jungi tengilap bah le si yo le muda, bakil lah berhak. Kini le ladi kita try. Nomor bang ni si yo semua bah, mesti sejalan kalau dan katakan meeting limba Muda Association. Dia sakawai ru, ya kan iki Dukan pemuda kalau yo limba scheme unemployment. Kat bah mentasi buat menhakani ru penyewan ngilap bah dan daki businessman, daki nong tray sukar, kibala yo ikini iki Dukan. Te saya kata scheme unemployment. Saya kita kisamla jungi bakin yo kata kam kejam. Apa ya kini kiba dei hok jong ki samla dan kam dan jam la sim no kini bala don lupa kam jong jong. Tengi tentu kini kiba la don ya kata kam ni ki beteri kam sarkar no. Lesi resign no nak kam wan song la dino. Kan ne lo kini ke Dukan nang bakitu kiba dei hok menyo kinyo maki. Te sakawai ru ya kemuda ni ong ba ban kentu kini Dukan bahang ni berkai majority banbu nang tray dau khasi ada kemuda kam sim khya rai kani tengina ka sang ngin le sim tenge kani ngin le la ka senjam ka bae ya hang tu pat ka muda ro kam dei hira man kenno ngin mar ni la ai la de kemuda ya ka department makan le de kam sim khya te sim ngin ai port so shi tayo la da hapo shi tayo kani ka muda department kam le ye te ka sang Hydc kan sim ya ka senjam ni bae